Mamelodi Sundowns e nyaka go tswela pele ka rekoto ya bona e botse dipapading tša selegae kgatlhanong le Ahly ye e šetše e le yenngwe ya dipapadi tše kgolo kontinenteng ya Afrika. Dihlopha tše di ralokile dipapadi tše senyane mo nakong ya go feta. Sundowns e fentše dipapadi tše tharo, Ahly ya fenya tše tharo, gomme dipapadi tše tharo di fedile ka maleka. Good game in prospect. I'm sure everyone's waiting with huge anticipation for it. Both Sundowns and Ahly have a lot to play for in the group, and still 3 games to go and a lot of work still to be done. So one game at a time for us, and the next one is a very difficult one against a very good opponent. Sehlopha sa Al Hilal go tswa ka Sudan se di goga pele mo go Group B ka dintlha tše senyane morago ga dipapadi tše 4. Sundowns e maemong a bobedi ka dintlha tše 7. We can't control what happens to the other teams. We can focus on ourselves, and we can focus on our performance and giving ourselves the best opportunity to win the football match, and of course then to move as close as possible to 10 points. Sundowns e nyaka go šoma gabotse ka ge e ralokela gae. Nothing's going to be given to us on a silver platter. We've got to earn everything that we receive, and this is the mentality that we have, and that's the only way that's going to help us to survive and continue the journey of the Champions League. Every match we play, it's important, and we want to make sure that we win the match. So the Champions League, obviously, last season, the past, I think 4 or 5 seasons, we were knocked out at semi quarter. So this time around, we want to make sure that if we can go to semi-finals, you know. So we wanna win. We wanna win the Champions League, obviously. Sundowns le Ahly di ralokile maleka a pedi sehlopha ka Cairo mo dibekeng tše pedi tša go feta. Ahly e fentše sebjana sa CAF Champions League makga a 10 mola Sundowns e nyaka sefoka sa bobedi sa CAF morago ga go ba dinkgwete ka 2016. Pero ka Sefiso Ramara wa ditaba tša SABC ke le ka Kempton Park.